umutima wa Afurika y'Uburasirazuba, igihugu kimwe basuzugura ku buso ariko kigakora ibikorwa byihariye mu bijyanye n'iterambere n'umutekano. Ni igihugu kizwi ku isi hose bitewe n'ibikorwa byacyo. Abantu benshi ntibagisobanukirwa neza, ariko ukimenye ntajye yifuza kuhava. Ni igihugu gifite umutuzo n'umutekano kurusha ibindi byose muri Afurika n'ibindi byinshi ku isi. Umutekano wihariye utasanga ahandi mu bihugu bya Afurika. Nta kindi mvuga usibye igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ubuso bukeya kurusha ibindi byose muri Afurika. Ubunararibonye n'ubuhanga bituma hose bakimenya igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyahuye n'ibyago byinshi ariko kikageraho kikiyubaka, abanyarwanda n'umutekano bakagira amahoro. Ubuyobozi butajegajega, igisirikare gikomeye, umutekano uhamye kurusha ahandi hose muri Afurika, ivangura n'ihohoterwa ku baturage, hajyaho ubumwe bw'abanyarwanda. Reka dusubire inyuma gatoya mu mateka. Ese kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibe paradizo uyu munsi byahereye hehe? Umunyarwanda yarihoreye ati Imana yirirwa imahanga igataha i Rwanda. Ubuyobozi buzana umutekano mu baturage. Umuyobozi umwe rukumbi wagikuye mu mazi kuva mu mwaka w'1990 ubwo ari urugamba rwo kwibohora, aho hari mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kurikira amateka ya RPF Inkotanyi, urugamba rwo kwibohora rwariyobowe na Excellence Paul Kagame. Kurikira akantu ku kandi ni kuri Kivu Media 23 TV. Muhawe ikaze. Mu mwaka w'1990 abaturage bari mu kaga, igihugu nacyo cyari mu rugamba rwo kwibohora. Ingabo zari zishinzwe kurengera igihugu n'abaturage muri rusange. RPF Inkotanyi zari zifite ubushobozi budasanzwe. Kadusubira inyuma gatoya mu mateka maze tubasobanurire neza, tubive umuzi n'umuzingo kugira ngo bisobanukirwe. Urugamba rwo kwibohora rwatangijwe n'ingabo za RPF Inkotanyi aho hari mu mwaka w'1990. Urwo rugamba rwari rugamije guhagarika ubutegetsi bw'igitugu no kugarura ubutabera ku banyarwanda bose. Imyaka 3 urugamba rwamaze bagaragaje ubutwari budasanzwe bw'ingabo za RPF Inkotanyi. Urwo rugamba bwari rwo kubohora igihugu bagikura mu butegetsi bubi bwari buyobowe n'abanyagitugu bahoteraga abaturage. RPF Inkotanyi zageragezaga kugarura amahoro, harimo abacuraga umugambi wo gukora jenoside yakorewe abatutsi. 1994 igihugu cyahuye n'ibihe bikomeye. Jenoside yakorewe abatutsi muri umwaka w'1994, ingabo za RPF Inkotanyi zafashe ya mbere mu guhagarika ubwo bwicanyi, kurokora ubuzima bw'abantu benshi no kugarura amahoro mu gihugu. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 igihugu cyasigaranye ibibazo by'ubukungu. Abaturage bari barabuze ibyabo bitewe n'umutekano wari mubi. Ubwo Perezida Paul Kagame yafashe ya mbere mu guhuza igihugu, kongera ingabo no gushyiraho gahunda z'iterambere n'umutekano tureba uyu munsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho umuturage aryama agasinzira, umutekano ni wose. Umutekano dufite uyu munsi hari uwawuharaniye kugira ngo tube tuwurimo. Ibyiza tubona uyu munsi hari ababirwaniye kugira ngo tube tubibona, umutuzo n'umutekano. Ibihe bikomeye igihugu cy'u Rwanda cyaciyemo, abaturage bongeye guseka, imiyoborere myiza, umuyobozi umwe rukumbi utandukanye n'abandi muri Afurika washyizeho byose, abanyarwanda bongera kubona umunezero udasanzwe n'umutekano. Perezida Paul Kagame mu mwaka w'2000 yabaye Vice Perezida ari n'umuyobozi w'ingabo. Yari umwe mu bayobozi bagize ubutegetsi bwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 94, imibare mishya yo kubaka igihugu n'igisirikare gihuza n'abaturage. Niba ushaka kumenya amateka arambuye, nyarukira kuri YouTube channel kuri Kivu Media 23 TV, ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi.